ndabashimiye cyane, reka mwikomera amashyi namwe n'abakristo bose. Imana y'ijuru hejuru. Ndashimira umuyobozi mukuru visionnaire Tito Kamenyero, aha turi nawe aho ngaho, kuko uri umugabo uri imfura, uri intwari. Visionnaire Imana ikugirire neza visionnaire. Sikora nazarefe visionnaire ijuru ikugirire neza. Yagize neza ba atiki neza. Mwese abari muri Amerika, mwese umuntu wese uri muri Amerika uri power tati sasa serugo reka abashemansi babika kabanura kukoga uhagarara ko kwisa bakigiza hano hepfo, bakigiza hepfo kukoga hari ibintu soma hano kukoga mika discours ariko narimbabwiye ngo bakamanure kubera ko nyine hari ibintu soma hano nika discours. None kanamwe umuryango niba kuwigira ngaha uje pembeni kugira ngo twumve icyo Imana yakoze mu minota mikeya, kandi kano kantu nyine kukaravuga nyine mube kazamura bukeya kubera kuko abantu bafite amagiripe menshi. Sabune ngaba kukanda ku kantu nako gazamure network, subira zamure volume hakika ya Mungu. Yeme no tuweka bazamure bigaza hari ukuntu nyine abantu bazamara bafatwa vuba, aje zafatwa vuba, hakaba n'abandi bazabatinda mu gufatwa. Nabwira abantu nyenkana twagiye mu giterane pambo n'ababigira nabi, ndababwira ko kino giterane c'abayumbe nutanezerwa uzanezerwa mu giterane c'abamama. Reka ije mwana gushima Sereka twari dusenga Imana turangiza dukomereze gahunda kubera kuko byose n'iby'Imana, kandi icyo Imana yakoze tugomba kubanza gusenga dushima Imana, kandi turangiza dukomeze na program. Mana data y'ijuru, takurimbaje bugingo bukomeye, tapita lariza la pastation wagize neza ibintu byari bikomeye, ariko warabyoroheje kuko uri Imana ufite amaboko akomeye kurusha. Tandiza la station de cadre nonega asante kuko Mana duhagaze aha ngaha tugushima kubera kuko urakwiriye, kandi ugomba gushimwa n'amahanga yose. Reka abantu bose bagushime kuko urabikwiriye. Ijuru n'intebe uza wicara ukabasha kugubwa neza, isi nayo n'intebe birenge byawe, ni ukuvuga hose uzongera icyarimwe kubera kuko uri Imana. Hano urahari, muri Tanzania urahari, muri Kenya urahari, muri Amerika urahari, ku isi turahari Imana we. Nonega ukomeze ubwazo utegeke wiyerekane mu izina rya Yesu. Dukomere Imana bashe tuyishime, ariko daseye sabureka udatuma abana basimba. Reka nshima Imana
amagambo ngiye kuyamanura, ngiye kuyashyira nyine muri edikota nyashyire hamwe kugira ngo ibintu byose bigende neza. Sindambira abantu mu minota mikeya, sindamenya nimba kina mama ari urambira abantu wakojewe ukuje mubonye pagurutse niko nanicaye niko n'Imana rizari bo kumbene Yesu zamutse rwose afite kugaruka. None gakano kantu mukantunganyiriza kuko karacikira zoza ijipebe sawa yego cyangufatiye nayo batiyoreka gucikira kuko nayo yafashwe. Reka dusome Zaburi 146. Zaburi 146 aravuze ngo mutima wanje shima Uwiteka, zaje shima Uwiteka nkiriho, zaje ndirimbira Imana yanje ifite ubugingo. Amen. Ndashima Imana kuko Imana tugiriye neza, tukaba twisanze aha duhagaze. Reka Imana yabikoze tuyikomera amashyi tuyishime kubera kuko irabikwiye cyane. Kindi reka namatangirira ku mashimwe ya kure n'indangiza nyine nijirire kuyangaha ya hafi n'indangiza atanga umwanya. Ndashima Imana, murabizi kuko nari nagize ikibazo ndafungwa, ariko Imana ingirira neza ndafungurwa. Reka iyo Mana yabikoze yahabwa icyubahiro, kandi reka tuyikomera amashyi, nawe wikomera amashyi kuko niko kwiza. Ijambo rigira kabiri, nagize ikibazo ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu 2025. nari manutse ngiye mu ivugabutumwa i Bujumbura, ngeze i Bujumbura ngira ikibazo ndafungwa, kandi si jeje nyine ufunzwe, nawe warafunzwe. Iyo ni hakika, kandi nimba utarakajamo hari igihe ukajamo. Kandi baravuze ngo agasho ni ak'abagabo, ariko n'abagore nabo ntibaretse kuko narabahabonye, kuko n'ak'abantu bose, kuko n'ijambo ry'Imana riza rivuga ngo yohereza umwuka wera, kandi ngo azabafasha, ngo azabagira abagabo nyabagabo. Tiwumva hari umugore urimo, ariko twese tituwufite, twese gatwatse. Rero Imana igirira neza, maze gufungurwa ndasiba, kandi ngira ikindi kibazo naco. Hari ikibazo kivuga ngo singomba kuzamuka mu rugo ibwagiriza. Bamaze kubimbwira ndaturika ndarira, ndavuga ati Imana uko bigenze gute? Noneho twari turi kumwe n'umuvandimwe Byiringiro, iwe abaracomotse arazamuka, naje ndasigara. Ndavuga ati Byiringiro kera yacomotse yagiye, naje nasigaye. Kuva mu kwezi kwa gatanu, kwa gatandatu, ukwa karindwi ndinjiraga muri edikota hariya Kishimi, ndatura ku 8 turujije nta kibazo, ku 9 nta kibazo, ku 10 barambwira ngo banyatse burundu. Nari manutse hepfo, nari ngiye koga, namusa namagaruka bampaye amakuru, ngo barampaye amakuru, ndabwira turayampaye sawa. Ndabati sawa, ndasome mbona ibintu birakomeye, ari igifaransa kirekire ko nanje
zibo gikeya ariko nimeconcisha ndagisome kujya ikintu leta ariko ndafashwe ndangize numva nariramanutse ndavuga ngo ngize ikibazo ndamagara bamutumisha ndamubwira ati ugenda hatari abana kubwira ijambo risha kandi ritari rirerire rigufi cyane nuko nawe nimba ari kwagira ko ndaza yabayiruka vuba ati gahamagara uvuga amakuru ndamubwira ati uyu aya masaha tuvuga na sizo saa kugera nzogera aho ngaho uko bampanguye ni amakapa ndakupa none narebye niguma kuvuga nawe akavuga noneho birazana ibintu bikomeye cyane noneho turarira twembi arira aribwagiriza nawe ndere ndimucishemere noneho habura n'uwohoza undi bityo byose nari bifite apita kata ndakupa noneho ngadimba naririye giriya nawe aririra ipembere nawe n'ukuri yarihojeje naje ndihoze nta kundi ko byari bimeze nuko uko 10 namanije Bujumbura basanga aba bagabo nabaje mu gitaramo twageze mubona ibintu ukuntu tuzabitambuka biri over ntabwo je nta bintu tuzaje bija anda ni over nuko bwana sefiu namatara mu kwezi kw'icumi kose Bujumbura namanatse umuriro ndanyuzwe ndagukura byimukaba mu kw'icumi na kumwe mu kw'icumi na kabiri sabu mu kw'icumi na mu kw'akwanza bonanira tekereza ukuntu abana bari kubajya bonane bonyine na nyina naje ngiriri yariya mu gisagara i Bujumbura ndavuga ati Mana uku naya makuru sina bonane narafunguye ariko sinafunguye mu buryo bugize kubera kuko nari mfite ikintu muto ngatekereza aba bana ko murababona abakobwa 5 n'abahungu 2 umva ni 7 namuramu wanje uyu 8 hariho n'ubundi w'9 naje w'10 na mama mutumishi w'10 none ngabitekereza ko bari hano naje ndiriye mfo mbona ari ibintu bingoye cyane ariko mbwira Imana ngo Mana ugume utabare kandi ukomeze ugirire neza kwa kwanza barasa kandi subira ucishebe no kwa kabiri no kwa gatatu no kwa kane kandi izuba ryahariye ni karimwe ryakubise Yona wa munsi w'uruzi kandi maze kurukubitamo virigire bisari gutwika ukazugira ngo ryamanutse siko mbeze Patrick bari barigezeho nawe sinahantu se tusobanira kubita ariko ndihangana ejo bundi Imana ingirira neza nari maze kwibagirwa iyi nzira yaha nari maze kuyibagirwa none ngatekera shemageze ukumbura naronga ngakumbura n'ibi biti biri aha ngaha ngakumbura abantu naronga hetse kanakumbura n'iyi misozi yaha ngaha kandi naje murabizi kuko singira ikibazo n'umuntu nabwiye abantu umuntu uzonjirana n'ikibazo azabyimarira wenyine iyo ngiyo nimuhekere mu kasero kuko no kwanga umuntu gute kandi Yesu yaradukunze nuko Imana ingirira neza
nageze hariya ndareba Edikota, ndareba gutya, narageze ndabanza ndeba hano ku iparuwasi, hari ifoto imwe nari ngira kaza ariko makayireba akareba ku iparuwasi uko hasa, nuko ndashika narashitse n'uyu nishe uyu narashitse kandi simfite gusubirayo, kandi inzira zatunganye zose kuba Imana amashitani Bwana sifiwe. Nagaze tekereza ukuntu uzajare hakurya muri TFM ngo ngiye gupokera serumu utagora amafredo ayo ntabwo kumva ari ikibazo gikomeye cyane, ariko Imana igirira neza baraduhuza, urukina mama abo wa mbere naje mu wa kabiri. Kuri izo Imana yakoze, reka tuyikomere amashyi tuyishime. Bwana sifiwe. Ndashimira abantu bakurikira kukera nibitsinge kumara. Ndashimira Reverend Ibihendo nahaguruka kandi bamutambuka. Reverend Ibihendo ni umugabo kandi n'imfura kandi n'intwari. Naza kugira bino bibazo twari turi kumwe ana kwa ana, akanyegera tukavugana, none ageze avuga ngo natanyegera wenda ngo ndagira ikibazo, kubera kuko ibibazo zari maze nyine kundeka. Ariko Revera twaba tubana abakristo biwe, shimira itorero rya Philadelphia ryose kumutakura kuri disi nimero ya 46. Abakristo mwese ba Philadelphia muri Bujumbura naje ndi hano muri iyi Edikota yahaye ubwabiriza, mukomeze mugubwe neza, Imana yo mwijuru ikomeze ibiteho kandi Imana ikomeze ibagirire neza. Maze kugira ikibazo baraje bose bakora akantu gakomeye. Revera anambwira ati tugenda cyo gusura umuntu wera hariya muri Edikota, yemwe tureka bazamura ibiganza. Bwana sifiwe sana. Arangise araza yabazana n'abakristo, none abareba naje kandi hariya ikiniga kikaza. Ariko Revera ndagushimiye kandi gahabaye amagambo menshi cyane. Revera umuntu uzikorera Revera azoba yikoreye serwa tabora bakama ngo Revera abantu bakaba bampamagara ngo serwa ngo Revera, ariko ni igitangaza n'ukuri. Gashu yewe abantu iyo umuntu yagize ikibazo bagakenera ngo batandukanye na Revera, kandi turi kumwe hamwe, turi kumwe kandi amakuru agaturuka no mu bwagiriza. Hano pastor akabamanuka tuwayumvishije nawe, akabamanuka ngo Revera mu biki nini na nini Revera ni inshuti yanje, nta bibazo bya Revera nta ngorane yifitiye, yabanye naje umwaka wose kugeza azamutse. Nangise namubwira ati ndazamutse, tuzamukane, turazamukana tuva i Bujumbura n'ahangaha twinjiye ahangaha turabana iminsi twabanye yose. Arangiza arasa kandi aramanuka i Bujumbura. None ngaho ufite icyo kibazo wari ufitiye makerere warampamagaye kandi nawe warampamagaye, uriya mugabo nawe yarampamagaye yambwira kuri Revera, ariko wihangane Revera nta kibazo. Binyamakuru nta kibazo cya Revera, none nga mugende mutuze umutima. Revera ni inshuti yanjye ko turaja mu ijuru na Revera. Revera ndagushimiye cyane, Imana mu ijuru wese umugisha, kandi Imana ikwiteho, kandi Imana ikugenderera hamwe n'itorero Philadelphia yose, abayobozi bose
n'abayoborwa bose Imana mu ijuru bahesha umugisha. Kandi iriya torero nararushe nabanirura iba ku rubuga n'ahangaha ku rubuga rw'ikanisa, kandi ikaba no ku rubuga rw'abagabo bw'ikanisa. Nta kibazo mfite. None Imana yo mu ijuru imuhesha umugisha kandi kugirire neza. Reka dukomere Imana amashyi yishira. Imana yo mu ijuru kugirire neza kandi dufashe cyane. Bwana sifiwe sana. Ndashimira abanyabujumbura bose, harimo umuvandimwe Kofi hamwe na ba Patrick na ba Boneri hamwe na ba Eric hano Tebuka na Batungane na ba Revera hano. Rero abantu bose babaye hafi. Eric turanzaje mwivuga butumwi wabara muri Agape, habe nubwo tagiye gusa atari no muvuga butumwa, akamambwira ngo rapeza utumwe akari peza kubera ko naje narisa nyine n'umuntu nyine ganaje uhangayitse hari n'uwo mugabo Imana mushubuye umugisha. Bwana sifiwe sana. Bakofi babaye hafi taza kugira kino kibazo banyitaho, ariko ndabashimira hamwe na Power abari hano n'abari muri Amerika. Mwese abari muri Amerika, mwese umuntu wese uri muri Amerika uri Power tati saso. Ndabashimiye cyane mwabagabo, muri imfura muri intwari mwakoze ibintu bikomeye cyane. Shimiye abana banyu bose, shimiye n'abadamu banyu bose. Iyo abadamu bazaga iyo basanga tuba baratanze ifaranga kugira ngo zibashe kumfasha, ariko Imana yagiriye neza ibahereza abagore beza. Imana mu ijuru bahesha umugisha. Abapapa bose Imana ibagirire neza. Bwana sifiwe sana. Ndashimira inshuti zanje ziri muri Amerika zose, kuko ngira inshuti nyinshi cyane. Sinavuga umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, barindwi, umunani, icyenda, icumi. Imana yagutwara umwanya. Ariko umuntu wese uri muri Amerika wagize icyo akoze kuri Serugo, muri Canada, muri Australia na muri Belgique, hari umwe nawe wanyandikiye aravuga ati nzagukurikirana ndagukunda cyane. Arambwira ngiye kuguheza ituro, apeza ituro ry'idolari 200. Nawe ndagushimiye deletasi nayo mu ijuru kugirira neza. Abantu bose Imana ibafashe. Bwana sifiwe sana. Ndashimira itorero ryacu rya Bethsaida. Umwana nyine ukareba umuntu wamuhezaga kuko uri mu kazi, nuko kuko wa mugore yananiwe gutera ikorasi atangira kunyora umwana kugira ngo nyine byinjirire mu mwana yabise. Ndashimira itorero ryacu rya Bethsaida, abayobozi bari hano, abarevera, abapasitori, abakristo bose ku bumwe. Mwagize neza, mwarasengeye, mwagize neza, mwarafashije mu buryo bwose, kuko naje kunda Bethsaida cyane. Ndabashimiye cyane, reka mwikomera amashyi namwe n'abakristo bose. Imana yo mu ijuru iheshe umugisha. Ndashimira umuyobozi mukuru visionnaire Tito Kamenyero, aha turi nawe aho ngaho, kuko uri umugabo uri imfura, uri intwari, visionnaire. Imana ikugirire neza visionnaire. Siko nibaza refe visionnaire ijuru ikugirire neza. Yagize neza ba atiki neza.
Bwana sifiwe. Ariko abana ko reka shimira rishara aragiye. Yewe data mwana wa data ngwino umaze guhobera kuko bana none bagiye akaba umugabo yewe. Ariko Yesu we mwana we uyu mugabo ni inshuti yaje cyane. Twaburiye mu ivugabutumwa kwa Revera Sebira dukubitane gute ndafatwa nawe arafatwa twaba tubishuta kugeza uyu munsi wa none kushagaza tugiye mu ijuru. dushobora gutura hamwe uyu mugabo yari tuburana atukire mwese umukomeza w'umwombe umukomeza w'umwombe bari kugiriye neza Tekniki litariza necessitação de umilika virigiri banega imana bose mugisha data igiye neza ntabwo guhobera ariko umuriro uraseye. Abana bagize imbeho nimutangaye muje kureba nimba ari umuceri uhari kugira ngo mugume kugira ngo komeze bagubwe neza. Abana baje barakunda cyane kuko bamenyere gumbe bakereshe ni ikibazo. Reka kuragira ngo yoza kugenda nyine abana mukomeze mugubwe neza mugende mukandagire nyine iso yaraje. Tusengera abakristo ingiye gusanyira peza kina mama mutumishi nawe kavuga kama keye yaganishe bahuye n'ibibazo nawe yahuye nabyo ariko yaganishe babibonye yati yabigusanyira ngasa yumva makuru ariko umuntu yahuye n'icyo none se tuvuga ngo baguhambiriye wiriwe tibamuhambiriye akazayumva amakuru umugozi wajyande arakatenda amaviza avari washo turafashwa. Bwana sifiwe. Karna ryashuri nari ndiho barashimiye cyane kuri visionnaire Tito Kamenyero komeza gubwe neza yagize neza mu mugabo bavuganye na Reverano atanga umuriyoni wose yamawurekura ko umuntu w'umugabo uririya kandi nawe akunda kuvuga kandi n'umugabo ina nukuri nawe atigenda nawe wagize ikibazo nazo zigume nyine zigusayidire mu bibazo nuko naje ndazakira nyine zirafasha
Bwana sifiwe. Ndashimira komisiyo ariko noneho twateguye igiterane ariko hari abagabo twagiteguranye ariko ndanyuma nzohaguruke wamubonye ndanyuzwe umwana w'umuzehe se yagiye nakomana ubwo nari mbonye amakuru yo kuvuga kubera ari hano ariko ndagushimiye cyane shimiye muzehe hakurya yagize neza kuko ndanyuzwe n'imfura nitware ni umugabo noneho ndanyuzwe ndamuvuga ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ni umugabo. Ikintu kigira kabiri ni imfura. Ikintu cya gatatu ni umunyakuri. Ikintu cya kane araberewe. Yagize neza ngeze kuri paruwasi wabo ndamubwira ati yewe hari akantu gatoya twadukenera ngo dutunganye none ngaho ndebera ukuntu nyine zogenda tiyangoye tiyagize gute naho yamazire kure kandi kuba ngo ifaranga ziva ari abagabo b'abashisha uzugira ngo ugiye ucuka yazamana tuza gute akazaza abana benyo ariko ndamushimiye cyane arazipeza amare kuzipeza yamabwira ngo ndaziguhaye no kuzishura tukazazigishura ubishije twatuvuga gute banyushwe we Imana ikugiriye neza inyana akomana umudamu wawe se yasubiyeyo ntiyaje ariko ndamushimiye erega kuriya ibintu ni bizababiri iyo aza wenda kugararamba tubiba byarabaye ariko ndashimye kuko nawe ndamushimiye hamwe n'abana Imana mujibagiriye neza tukomere Imana amaso tushime muzehe werekana none karangiza gatwara banje muri taranteri Mana we yagiye muzehe bagira shaka gutekera agakawa sawa reka abantu twakoranye dutegura igiterane bave hasi harimo perezida Gashuri n'abavandimwe yewe nimuze babarebe ndarangije na pasiteri wicaye kandi nawe ubarimo Bwana sifiwe kandi nyine baraza kuva mu butumwa avuga na revera nawe arasa navuga bukeya turangiza gatuje mu gitabo nayo makuruka sawa shimye bana bagabo bagize neza maze gushika hano narabiyumviriye ndavuga ngo ngiye gukora igiterane cy'amashimwe noneho iyo nza gutekereza neza mu ijoro nyine utekereza ujyanye ko mugatekereza abantu ukavuga ngo uyu muntu yo kubera mu gikorwa cyangwa uyu muntu yo kubera mu gikorwa ariko ndashimye kuko narababwiye ati yemwe mfite igikorwa igiterane cy'amashimwe none ga tuzabasha gufatikanya abagabo baranyemerera baravuga ngo tugomba kugikora kandi batanze ibyabo ni ukuvuga ngo twagiye amanywa twagiye ijoro kugira ngo tubashe gutegura kino giterane rero naje ndabashimiye Imana mu ijuru Yesu umugisha mu miryango yanyu mu bana banyu n'abadamu banyu namwe wo muri nimba murahanga muhaguruka abantu bakababona kuko abagabo banyu bagize neza cyane ntabwo batashe ariko niba barahanga nibahaguruke nta kibazo muhaguruke Imana mu ijuru Yesu umugisha none ndabashimiye cyane mu gikorwa mwakoze Imana yo mu ijuru ibagirire neza kandi Imana mu ijuru yiteho reka dukomere Imana amashyi tuyishime kuko yagize neza.